Sizane-ke kuthiwa kunosisi lana othiwa athola ingane wayebuhlabile esemcimbini wamaskandi manje akamazi ubaba wengane ucela ukuthi afuniswe noma atholele ubaba wengane asizakala ukuthi malapha engakhona avela iveze uyazi ukuthi ababehlangane naye komunye umcimbi womaskandi angazi noma kuthiwa 20 ba 2018 or 2019 lapho nje uthi ucela ukufuniswa-ke kubaba wengane yakhe nkosi yami ingane yamdinga ubaba siziyakhula ingenayo ubaba eduzana sizeni-ke uhlabeni-ke inhlalo uhambe phambili oyivelela khona nithembakele nina ngenhlalo ningamtholi futhi akhona amabhinca lana azokwazi ukuthi acabange mhlawumbe ngoba ibona abantu abahamba iy'nto zemicimbi kakhulu especially ezomaskandi. Khumbulani liphendulile igcokama kulandela inkulumo yalo mfowethu okhuluma ngala ekugcineni. Sawubona kuphi nokuphi mlalo wami lakhona mangabe usuku lakho lokuqala ngicela press subscribe button ukubingelela wena ke umathinto wacela izinto zomqamo lamehla kabanye zobaqama imali uthi wazi ngabe usuku lakho lokuqala ngicela press subscribe button ushare uphinde comment ulike okhulu nakho konke umsubscriber kumahala so senze ube wena oqatha notification masifala ivideo phambili. Umthandani uphendule istatement esikhishwe leli bhungu ne social media nje kugcwele ukuthi igcokama livuma ingane yalo abantu bathi hayi alivuma ingane ligcokama lona libese lithi ngathi angicacisela nabafowethu lempisi encane evela lapha esithombeni angiyazi bafowethu ukufana kwabantu nje akuyona yami anginankinga nokuthi khona emhlabeni nayo idlela amasayo kodwa cha akuyona yami le laselifaka isithombe sayo nempisi encane lapha ngiyafisa ukuthi ngisuvo lakho mlalelo wami ukuthi lengane ngabe yafana ni negcokama elisha lomuntu esolelwa kuyena noma abantu nje bayisusela igcokama esikhundleni mina ngicanga ngithi hayi iyafana khona impisi mokuthi inalo lwazi ayithatha impumpo omncane ehambe yomfaka ekhaya lapha ngaphandle umusha isikhathi sakho umntana esikhathi ngivumele ngibambe le video wena ngibambe kwivideo elandelayo ungakhohlwa ukusubscribe share uphinde comment danko.